Ngiyahlabelela ukuhlabelela nakho ukugida nginakho kuya ngokuthi kube kanjani. Isazobhikwa-ke ingoma. Ngizosupporta my friend here. Umuntu oright Nkosi yami ukuthi uneconsi-ke shembandla but-ke nje Sizobungaza kanye nosisi bami namhlanje umemulo wabo bayakhuliswa. So nje ngithi nje asithokozeni kube mnandi. Hayi ngiyakwenza konke. Ngijabulile kakhulu ukuthi nje abazali bami bagcine bekwazile ukuthi babe namandla okungenzela into akakade babefisa ukuthi bangenzele yona. Ngiyabahayisela ilokho nje ngingakusho. Bekhona la insuku la bengakwazi ukulala khona becabanga ukuthi kuyolunga kodwa nje ngithi namhlanje sizothokoza kanye nabo ngithi nje abakhulu uNkulunkulu abapha amandla njalo baqhubeke nje bahloniphe ngoba bengekwenzeka kube bebengahlonipha abazali. Njoba la bekhona ngiba khona ngithatha izifundo ukuthi okay iqalwa la kuziwe la ngithemba ukuthi nami uNkulunkulu usazongibuyiselela ngelinye ilanga. Ngijabulile at the same time nginokusaba kancane. usuku lakhe ngathi ngahamba kahle libe impumelelo vuleke nje konke okuhlakufisayo. Osukwini namhlanje aqhubeka abahlonipho sisi bakhe kube isibonelo namuhla kubona ukuthi bebadala indlela ihanjwa kanjani abuze kubona enze njengoba benza azigcina isiphethe kahle nje.